Ja sam Esperanza, svećenik Don Lorenzo Fabian, prodavačica u call centru, kriminalac i narkoman Slavko. Ja sam prostitutka Clarisa, Kninđa ratnik, kriminalac i narkoman. Ja sam nadrekana prodavačica Miranda i ja sam hitman Matilda. Ja sam kriminalac, poštar Pedro i taksi Zijad. Ja sam teta Violeta, teta Regreta, teta Vegeta, baka Slavica, prostitutka Žaklina iz Žagrovića, Štefica i to je to. Nemojte ljudi, nisam htio. Ma šta nisi htio? Nisi htio. Šmuc, šmuc! Ja sam Petar Hamljak i tu su glumci koji glume u našoj seriji koje radimo. Vivala Esperanza, ovo je Denis Kešerac, Petra Perlić, Marko Rajić i Katarina Gulom. Se esta detrás de todos esto. Estalo Fabrizio, Esperanza padre, donde estás grande gad? Ej, ima li još tu Srba kod vas? Dosta ljudi ima predrasuda o Kninu. Jer samo se spominje jedan dan u godini, svi znamo koji je to, 5.8. jel? I onda vam u Kninu svi normalno žive i Srbi i Hrvati kao zajednica i snimamo zajedno i seriju i tu je na premijeri bilo i Srba i Hrvata, ali imamo u seriji na primjer scene gdje, evo Marko je srpske nacionalnosti i on glumi u seriji da mrzi Srbe, na primjer. I svi se jednostavno smiju na to, nema tu nikakvih zamjerki i to svi znaju da je to zezancija, jer rugamo se na te predrasude koje ljudi imaju sa strane u Kninu, a mi zapravo živimo najnormalnije moguće. Mi smo se zapravo uvijek svi rugali na te predrasude, milion puta su me ljudi, ne znam, gdje god odeš izvan Knina, pitaju te kao, pa kako vi tamo sa Srbima i onda ima li kod vas Srba i tako neka glupa pitanja i onda im kažeš onako, ma ima, pusti budale, držimo ih u kavezima ili neke najgluplji odgovor i onda se ljudi zapitaju kao šta priča ova. Ali mislim nama je to sve stvarno smiješno jer svi živimo normalno i niko to više ne gleda, pogotovo mladi. Ok, ima uvijek se nađe svakakvih ljudi, ali u globalu ja mislim da svi se slažemo i niko to više ne gleda zapravo. Dakle, što se tiče Knina, samog Knina, ovdje nema nacionalnih podjela, svi živimo zajedno, radimo zajedno, snimamo seriju zajedno, izlazimo na koncerte, ali nekad neko sa strane može doći gledati stvari sa drugčije perspektive za razliku od nas i to može biti, a to je više negativno za nas, ali ne možemo mi toliko utjecati na to, jedino preko serije. Kao prvo, ja sam uvijek bio onaj treći Slavonac. Četvrti. A pogotovo zadnjih godinu dana, kada eto što se tiče, imamo i multikulturalne stvari, na primjer u Kninu, poput, eto ima normalno standardni, eto, što se tiče te kontakti Hrvati, Srbi, Bošnjaci, a u zadnje vrijeme, eto u mojoj firmi, dolaze nam čak i Indici, imamo 40-ak Indijaca što rade kod nas. Božica iza serije. I tako da čak i imam jednog koji mi je dobar sad prijatelj postao, već sam ga doveo ovdje, svidilo mu se. I tako da što se tiče različitosti, Knin kao mala sredina je različit kao da je neka veća sredina. Ali dobra stvar je što svi funkcioniraju zajedno kao jedna cjelina. Nema nikakvih velikih razlika.
čak imamo i par Ukrajinaca koji rade u našoj firmi, koji su došli prije rata, ali ono, svi funkcioniramo zajedno, ono, kao jedna normalna cjelina koja smo svi, ajmo reći, isti. S čim mi živimo tu u Kninu, mi nemamo problema s tim, znači svi okolo imaju problem, taj neki koji žele da mi imamo problem. I stalno se postavlja pitanje šta je Petra spomenula, jel ima još kod vas Srba i mi se tome rugamo, rugamo se svemu. Čemu još? Rugamo se, znači, odnosu i u prijateljstvu i u bilo kakvom drugom partnerstvu. Rugali smo se u ovoj situaciji sa pandemijom gdje su bile nebulozne. Tako je, ono svemu šta... Ne pandemijama, ali kontradiktornim mjerama i to. Onda mi to još samo malo poduplamo da ljudi shvate. Tako da je sve skupa smiješan način, u biti najviše smiješno ljudima iz Knina koji to prate, jer obrađujemo dosta aktualnih tema koje su vezane baš za nas ovdje. I onda je svima smiješno i način na koji se to iznese, gdje se nikog ne vrijeđa, ali se kaže svima da smo svjesni kako se živi i da smo svjesni šta se događa i kako gledamo na to. Sada nam recite za ove maske. Danas su nam rekli i u zagrebačkim gradskim ljekarnama da nema više niti jedne jedine i u mnogim drugim ljekarnama. Mogu li one doista nešto pomoći ljudima? Pa evo, konkretno i jasno ne mogu. Zaista nema potrebe da kupujemo te maske i da hodamo s njima po gradu, da hodamo s njima na posao, jer neće taj virus tako preći. Dakle, neće nas maska zaštititi od ulaska virusa. Znači, nikakve koristi i ova pomama potpuno bespotrebna. Potpuno bespotrebna. ¿Qué hizo Trajvino? ¿Todos mascaradas? ¿Todos los carnevalos? Buenos días. Sídete, tío. Hágale. Ideja ove serije je došla tako što imamo vam u klubu u kojem organiziramo koncerte i onda smo radili neke smiješne video najave za koncerte koji su trajali po minutu, dvije. I jedna video najava je bila, zvala se Viva la Esperanza, to je bilo ono ništa parodija na meksičke telenovele, ono gledanje očima u kameru, tako to je. I napravili smo još tako, ja mislim, 2-3. Nisam planirali ići dalje i shvatili smo da ima to potencijala za još. I onda su htjeli ljudi što više glumiti. Onda je upala Katarina, onda je došao Marko, bio iza nje, onda počeli su se ljudi iz kluba javljati da hoće glumiti i sad smo na 50 nešto glumaca trenutno u seriji. I niko ne traži novac, niti ja imam da platim. S ovom ekipom sam se povezala tako što je moj momak dugogodišnji prijatelj Petra i ostale ekipe ovdje i tako sam i njih upoznala i sad sam svaki dan visim ovdje i snimamo seriju i idemo na koncerte i uživamo. I u ovom voćnjaku popriličan broj sati dnevno provodimo. U stvari sve je krenulo kao neka zezancija, ali i jedan Petrov pogled na neke banalne stvari u našem društvu koje se događaju i da ljudi često šute o tome. Vidimo mi sve da je nešto glupost, ali nećemo reći. I sad je on to odlučio staviti na ekran. I super je što je aktivirao ove sve mlade ljude, ima ih još puno, i dao im je priliku da i oni prate šta se događa, ne samo u našem gradu, nego i u državi i šire, i da to na svoj smiješan, sarkastičan ili ciničan način prikažemo u glumi i da to drugi ljudi vide i da se nasmiju tome svemu što u stvari svi vide, samo mi sad to onako banalno, onako glupo serviramo, snimimo i montiramo. Pa dobro, ljudi reagiraju tako, onaj tko, ajmo reći, izlazi ovdje ili ko prati ovo, zna kakva je tema, tematika ovo. Mislim, normalno da neko sa strane može shvatiti nešto uvredljivo, koji, ajmo reći, ne zna kontekst toga. To jednostavno može biti tako, ali ovdje nikad nije ništa uvredljivo, to je čisto
kao iz zezancije nekakve, ono. Radimo ono što njemu prvo padne na pamet, a mi moramo zato što se družimo s njim i njegov tata je vlasnik ovog kafića. Kuda? Idem kod Esperance, hitno mi. I ti? Ja. Pa ja jučer bio. Joj, Jarane. Moj Jarane, bio sam tu u Njemačkoj. Znaš šta? Uvatili me, nešto sam bio ovo ono. I uvatili me tamo oni u Njemačkoj i rekli, ha šta moraš nazad je. Ja sam ti inače ovako, inače sam iz Grahova, ali eto, došao sam u Knin, sad vozam taksi i šta da ti kažem ono, šta ti je to? Burek s sirom. Kako burek s sirom? Ja, burek. To je sirnica, ne postoji burek od sira, ne postoji. Kako ne postoji, njih postoji, ja ga jedem. To što ti jedeš je sirnica. Postoji sam burek od mesa. Burek sa sirom. Jel burek od sira? Nije burek od sira, to je sirnica, razješ ti glavu, jedino ima burek od mesa, ili jasno? Dobro, nije što sam navalio. I bolje ti. Kad glumim zapravo lika koji je došao iz Njemačke nakon neuspjele sezone tamo, nije uspio se snaći, vratio se u Knin i sada razvozi ljude, ali ono na zabavan način, ono pun je predrasuda, ne voli ljude druge nacionalnosti, pogotovo srpske nacionalnosti. Osjetljiv je na hranu, pogotovo kad neko spomene burek sa sirom, on govori da to nije burek sa sirom, da je to sirnica i izvadi pištolj, prijeti ljudima i tako to. Zapravo jako zabavna uloga za mene, malo kontroverzna možda, ali meni je okej. Dira si je! Moj angažman je kontroverzan kao i angažman svih ostalih glumaca u toj seriji. Mislim da šaljemo jako dobru poruku sa ovom serijom ako je ljudi shvate i da je zanimljivo i na inovativan način pokazujemo neke probleme i neke šale i naš život jednostavno u Kninu kakav je. Marde! Osim što glumim u seriji, pišem i scenarij. Scenarij treba za jednu sezonu, ajmo reći, treba mi neki 7-8 mjeseci da napišem za 5-6 epizoda po sezoni, jel? Onda režisiram, ali prihvatim svačiju ideju, naravno ne svaku, ali ono što se uklapa, ajmo reći u tu neku glavnu priču, prihvatim uvijek ideju i neke najbolje scene su tuđe ideje, nisu moje, tako da ima stvarno. Cilj mi je zapravo da što naravno više ljudi čuje za ovo što mi radimo. Nije mi tu stvarno cilj novac i to zapravo mi ne smijemo unovčiti ovu seriju jer koristimo muziku iz tuđih filmova i to tako da samim time pomirili smo se sa tim da od tog nema zarade. Jeste znao za to, jest? Tako da ništa plaće, sorry. Znači cilj mi je da što više ljudi sazna za to, za našu seriju, i da nekako vide da se ne treba bojati reći što misliš, na primjer, kao mi šta vamo izrugamo se, ne znam, neki političar izvali nešto, mi ćemo se izrugati sa tim, daćemo do znanja da smo svjesni da lažu, da manipuliraju i to i cilj mi je i da opet i ljudi da se i pobune i da kroz bilo kakav način, bilo to kroz šalu, kroz nešto ozbiljno, da izađu na ulicu i tako. To mi isto, To nisam ni znao da mi je cilj do sada.
ujedinili zapravo oko alternativne vrste muzike. Dakle, većina ljudi ovdje voli slušati ovako tipa rock, punk, metal i tako. To ima isto ljudi koji vole slušati ovako jazz, blues, ali ono, nema, muzika nas je zapravo sve ujedinila i zapravo se na to fokusiramo većinu vremena ovdje, a ne na neke podjele oko nacionalnosti ili bilo čega drugoga. Različitost mi nedostaje ovdje. Bilo bi ljepše da bi u Kninu bilo različitih ljudi, da se ima više stvari koje se mogu podjednako organizirati, da nije sve stereotipno na jednu stvar. Tipa evo, ja ovdje na primjer guštam u glazbi koja se ovdje svira, u mentalitetu koji je ovdje, zato eto, ja sam ovaj tip osobe koji voli sudjelovati u ono što volim. Zato eto, svidjela mi se Perina serija, s njim zato sad i snimam seriju, još smo i dobri prijatelji. Sviđa mi se ovdje koncert i ostale svirke, pa eto sudjelujem, pomažem njegovom ocu što se tiče tako opreme šankova kad treba nešto nositi, to postavljati. To isto ono i što se tiče svega, ovdje se zna osjećam nekako najugodnije i ja sam s tim zadovoljan. Ono. Mislim da su svi ok, moja generacija sad ima tu još mlađu generaciju i djecu koja definitivno nisu apsolutno s ničim opterećena, niti znaju, dosta njih ne zna za razlike ikakve. Poštuju jedni druge, poštuju i znači i one ko obilježava i vjerske neke stvari, poštuju, odlaze kod jednih drugih, znaju se ponašati bez nekih većih ozbiljnijih predrasuda ili osjećaja ugroženosti i slično. Normalno još uvijek vjerojatno neke stvari tinjaju negdje, ali to će uvijek biti, ja mislim, i za 100 godina, nažalost. Ali ono što je važno da postoji stvarno u Kninu jedna zdrava sredina, je skupina ljudi koji normalno funkcioniraju i zajedno dižu ovaj grad.